Durante bulan Abril tinane, Centro Saúde Vera Cruz registra moras dengue hamutuk atus ida tolo. No paciente nebe transfere ao Hospital Nacional Guido Valadares hamutuk ruanolores sentolo. Quarta-feira semana ne, chefe Centro Saúde Vera Cruz, Marila Piedade hatou informação ne. Ba jornalista Sira Henek Narfatin, Centro Saúde Vera Cruz kai kole dile. Dengue ne iha no amne Centro Saúde Internamento, baisa paciente o dengue, ini até fulang Abril, total paciente ne bema baisa ini 103, total paciente ne bema rujuk baha ingebe 23, no total paciente ne bema alta amuto 80. Dan emak relata ya amne Centro Saúde Internamento Vera Cruz. Konaban caso dengue ne bema ka baisa ini amila soro paciente ne bema la comida tambah amiane atende paciente dengue leve, moderado, quando severo na amia rujuk bahainge. No husi caso hirakne iha adulto nomos pediatria no dadaune paciente sirane baisa hela iha centro internamento. Niamos suba comunidade sira. Atuamos ambiente tambah agora tempo udang. Precisa halo prevenção baida idak nyang. Nomos ba bebê, banheira hetang ising manas lori lalais ba Centro Saúde ne bebesi. No durante ne Centro Saúde Vera Cruz, mos resista moras hanesan diare, iha atus rua noloresin 5, ispa rihungida atus tolu hat noloresin rua, pneumonia iha noloresin hat, STI noloresin 8. Skabies sa noloresin 8, moras kulit atus rua neng noloresin hat, acidente tráfico sanoloresin ida. No caso moras conjuntivitis, iha noloresin 5. Reportagem Ana Rosária, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba mídia social Hotu.